Israel akandwanaho National Coordinator owa Mentorship Program kando kwa bendera ya MP owabakozi omwihanga nagira ngu government ya NRM omuhureji egenderire okurwanisa obworo omu maka g'abantu. Ogu abirajekire Minister w'ebyobwegese n'emizano Janet Kataha Museveni aha mukoro ogwo kutongozaho program eyesirwe First Ladies Mentorship Program omu Kagadi District egenderire kwimusya entasya omu maka g'abantu. Amashanyarazi, amaizi marungi n'ebindi okukyera munonga obusingi muterere government ya NRM ngaro hati kutukuba ntugamba protecting gains nicyo tukuba ntukora ki gokabirako gokola ki gokabirako abatukabirako mu mentorship namwe be muba mulengera ku lunaku luli olwa box Uganda tetukyalina lutalo basona banyabo Uganda tetukyalina ntalo nayo tuna luliolu lwabwavu wahurra wepu ukahurra YLP ukahurra emyoga nezindi programu ey'abakazi niyesinjire yo kukora munongo mu district chairman nabiha programu ya wepu niyesinjire yo kukora mu district ya Kagadi. Charles Tumwebaze Regional Coordinator ahabwa Mentorship Program najangu hariho abantu abarikuza mu byaro bakatandika okwiba abantu obwo barikwejenisa State House omuzo gwa Jumirire. Kurabamu omu byaro harimo abantu abizire bari kweyeta amazina nibija bari kugira ngo barwo mu state bahutaza emitima y'abantu ko mu byaro omugiso kurabasa ni kuija bakugambira aro ekintu ekiro ote mwamani gawe gona kando okwate bakozere ki government ya hagati ekusakora amarwaro kandi gakozire ekusakora engudo ezikozire ekusakora amaizi n'eritana amasanyarazi baite ntashya yeka nirwo rutaru otunde kuteka hamani funero kwe oterana twena twakora ikintu kimwe then nyonja nsima nabakutushomesa nko mukuru regional coordinator natamu kwirebwe aija tushomesa amakuraga gashakwa Thomas Tumwebaze ahabwa TV West.